Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita balik lagi di channel YouTube Anang Bidik. Nah, gasan bubuan ikam yang hanyar bergabung nonton nih, makasih yang bisa break lah, di like, comment, share beratan. Hari ini kita hendak main game Dying Light lagi guys. Nah, hari ini nih tamat, pokoknya tamat hari ini. Oke, kita langsung masuk ya lah. Udah sabar sudah, nah haur mulai tadi hendak sungsung streaming udah sempat. Nah, tinggal masuk lawang nih kita tamat-tamat. Semalam bertulisan sudah. Oh iya, kita menyiapkan aduh segini lah. Udah sip aja sudah senjata sekalian. Yuk, kita langsung masuk. Yes, terus dibaca lagi yang sudah juga semalam bacanya. Ya. Rice made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows it. Not this again. Nah, kambu langsung bayi masuk kambu. Oh, kita pakai senjata tahir. Sip. Aduh, raum penjanak nah. Sentar. Suruhnya naik ke atas kita nih. Naik ke lo. Naik lagi kah? Oh, kesini ujur. Mangga. Mana lagi? Sana. Ayo gerak cepatan kita lah. Iya. Nyala. Shit, what the hell? Anak buah jadi zombie sudah. Oh, would you just shut up? You're the Oh, last kita thing harus I ke want atas to hear. sana. Nah, ini enggak. Lah. Halo, Mang Jaki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi anak sungsung ngeresampat kita nembak ke kepala zombie aja lo. Namanya mah headshot. Mana lagi? Oh, nah. Oh, ya. Oh, kadang-kadang. Hai. Kabur. Gila ini datang terus mau kan. Astaga, dahulu. Ayunya ngeri. Mana kita menuju nih? Oh, kesini. Ayunya terkurung. Balik kan. Power aja nih. Pulang. Kemana pulang? Ayunya kita tahu ke batu. Ubur. Darah. Capai buka. Astagfirullah, pulang. Ayunya banyak buahnya sini. Level up kita. Skill. Ini apa nih? Damage 50%. Berkurang kah? Tahu aja lah. Pinanya. Nginjingin. Oke. Yes. Itu bola darah lagi kita nah. Bola darah dulu. Setemat lah. Ai. Tidak. Oh ada. 11 biji kawan diolah. Tambahin pulang. Mari musuhnya. Peluk seberatan. Yuk, kemana kita suruhnya? Ke sana pulang. Kalau sini. Nah, gila pulang datang. Ada udah habisnya. Ayo, tahu ke batu. Buka. Jangan dirani. Makasih. Kemana? Turun ke bawah. Masuk sini berarti nah. Nah, ya. Turun betajun kita. Iya. Hai. Nah, anak ini pulang. Tuyul mau. Ya. Ayo, apa tuh? Zombie siluman nah ininya. Yuk.
kasih buka jangan sampai kamu tuh celobok kamu mati kamu tuh celobok. Nah hanya pulang. Wah ya kamu. Sentari kamu. Itu. Balik buan kamu. Lewat atas. Sentari kamu. Nyaman. Ayunya selesai kita. Kasih. Ada pulang situ. Naik. Lagi. Awas sih kamu balik kamu. Kamu sentari taruh sih kamu. Nah, putar leti senjata ganti seorang. Aduh, darah sampai. Ngerinya, Nah, ada pulang. Loncat. Iya. Coba lubangnya nah. Aduh, banyaknya, sampai kita, alhamdulillah. Baik. Kalau kabelnya nggak hilang. Kerja. Kuburan buahnya lah ke bawah lah. Alhamdulillah. Pakai grappling hook. Astai, iyalah. Nah, kehayalan memang gugup. Asli nah. Karena kau dipakai grappling hook. Nah. Karena mau. Sini pang gak ada. Nah, karena kau dipakai grappling hook nah. Mana pulang ya? Dapat rice ya. Ini wadah kita semalam nih. Ini Trice on the top building. Oh, ke atas sana kita. Ayo kita cari jalan loh. Wah, nih jalan sini nih. Naik sini. Oke, mantap parkuran kita hari ini. Loncat. Udah sampai. Udah sampai. Kemana lah? Jalan situ lah. Pajon lo. Sampai lewat situ tadi. Mana naik lah? Ke sini. Oh, sini. Nah, jalan sininya. Ada sampai juga rupanya. Nah. Oh, sini. Ada sampai juga. Takang kita. Grappling hook kalau dipakai nah. Ya apalah. Bujur aja ke sini suruhnya. Oh, matan sini nah. Salah. Naik sini loh. Nah, harus sampai. Aduh. Mana lah? Sini kitik situ bujur aja. Harusnya sampai. Oh, naik sini dulu. Naik pulang, udah tinggi. Udah sampai yuk finalnya nek. Ke sini. Ada kawan juga dalam situ. Adakah petunjuk nih lah? Naiknya lewat mana yuk? Udah gak sabar sudah anak memukuli rice-nya. Naik kamu.
Aduh. Osto kesini nah. Naik. Yuk mana pulang? Nanya bah. Sini lip nih. Nah udah lah. Main ini dasar apa latihan kita jantung. Nah lagunya dangdut pulang. Wah, bisa ada lagu dangdut segala di game ini. Come on, faster, goddammit. Lokasi damage. Nah ini lowongan. Nah sampai dah kita. Ini tahir. Op, oke. Oh hebak banyak. Kemana kita? Naik ke atas. Oh iya. Tendang lu. Ikan. Kasihan. Nah. Oh. Hai. Selesai orangnya kita. Yuk. Mana pulang? Sini, nah naik sini. Oh pagat gimana tangganya? Kenapa ikan? Oh Karim. Said you would come. You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Rice betrayed us all. Yeah, Syutingnya nih nah, lihat I'm gonna kill tuh that di baju itu nah motherfucker. ada clip on mikrofon. This way. We've lit Lagi bola konten juga boleh nyala. 2 floors above us. Go through the second block. Kadang keren nih 4 Ninja Warrior jar. And you can come back. Kerennya sudah Anonya menang semalam benteng terisi Bahari di TPI kah tuh Bahari itu. Ah sini pulang. Habis jalannya. Sana. Tajun lah. Wah. Pada sampai mati nih. Kamu kenapa belah lagu segala macam? Aduh. Ini kena copyright nih. Blackhammer. Oh, kekanakan jangan menjajak kepala orang lah. Nah, mau ada kepala orang tuh jangan dijajak, dipusut. Tuh bujur, tendang ikan mah, wani. Pusuti kepala orang. Jangan bini orang kepalanya dipusuti kan pukuli orang. Nah, ini madum nih. Tembak. Biarkan aja. Nah, madum serang. Hop. Naik pulang kita suruhnya lah. Ayo. Oh, ke atas sana. Mana jalannya? Oh, itu jalannya lah. Ayo, bak buahnya. Ini lain udah tadi lah, lain. Ayo ini jendera nih. Kemana? Oh ini nih. Ria ya? Apa tuh? Nah gila kalau, aduh gila nih ini pulang. Kamu ada Koherani. Mana? Sini. Akaya gugur nah. Mati. Ulangi. Hop. Duh ngerinya Hop. Sampai juga akhirnya. Ikan kenapa bisa buka? Ini itu bisa buka timbul. Sini. Naik kencang nih. Bisa orang terus. Mana bang? Ke atas. Kita ini suruh dapat rice ke paling atas. Nah. Mantapnya. Nah, hibak pulang. Hai. Oh, ada tangga lagi. Jenderan ya, Mbon. Naik terus. Rice apa di atas sananya?
Naik lagi. Woi, tapi kan orangnya sini mencapai ke sana. Tapi bakal dia zombie sini nih. Ini naik lagi. Oh, kita kemana? Kadang naik sini lagi kita. Ih, bagus pemandangannya nih. Wah, sunset. Ini kesan thumbnail sobat lah. Screenshot lo. Sip dah. Maju kita. Hop. Hai. Berudal ini. Bisa rudal. Loncat. Iya, sampai. Nah, ya Allah. Kadingan ganti baju sama kita. Terlalu formal baju kita hari ini nih. Bahem. Naik pulang. Asta ke sana suruhnya nah. Iya, terus. Oh, situ nah. Where are you hiding, you fucker? Lihat ke bawah lo. Aku ngerinya. Iya, sampai. Nah, ya Allah. Gugur pulang. Ada kamu salah lalu, sedikit aja salah mati. Tunggu di sini. Ya, lihat aja batisan. Ngerinya Hop. Buka aja kita. Nyayu ngeri. Agility level up lang. Kita level apakan lagi. Mana nih? Ini apa? Oh, menghantuk kayak banteng. Ini kan. Ini. Ada penting tuh. Ini yang penting nih. Hop. Gripping hook ada kawan nah. Naik. Mentil benar ya. Ada ini buka. Nah, ini pulang. Tunduk. Nah, ada kawan bertunduk nih loncat. Hop. Dasar diajaknya kita lawan Rise gini nih. Oke, lancar. Nah, itu apa? Basah asap. Aduh. Yuk, loncat. Nah, sip. Naik ke atas ya. Mana belum? Oh, sini. Mana ikan rais? Nah, naik ke atas ya. Nah, ya. Tangan putung. Face to face again Ya. Nah, udah dapat lagi kita 4 mata. With or without it, Suleiman. Kopi lo punya pender. Come now, Crane. Do not pretend you don't care. How many lives depend on this? Hundreds, thousands, perhaps billions. Ay. Tulasnya membari kita itu tawak melading. You are right about one Merebutakan thing, itu harddisk. Suleiman, he's dead.
Karena yuk berarti tinggal picik-picik Died aja with nih. his brother in this city. Dek. Wah, You don't even selesai. belong here, Crane. Pulang, You dia don't know pulang. what suffering is. Weh. Ada bisa kelahing ini. Aduh, salam heh. Gasan kekanakan jangan turuti Crane bernaik gedung, bujuram. Naik kelas boleh, buan ikam. Naik gedung jangan. Namanya rumah buan ikam di atas gedung ada apa di apartemen. Suleiman is dead. Tapi jangan bener naik kayak ini, pakai lift. In this city. Dek, You don't kadanglah even konsen belong semat. here. You don't know what suffering Weh. is. Iya. Ini pulang nih. Asal picik. Heh. Mati pulang. Ulangi. You are right about one thing, Crane. Suleiman is dead. Salah tapi cik nah kada hafal heh. Tidak. You are right about one thing, Crane. Suleiman is dead. Nah. Ini D. He died with his brother in this city. D. Nah. You don't even belong here, Crane. W. You don't know what suffering is. Ini A. Nah ya. Apa pulang muncul. Ya, tampar Crane, tampar. Nah. A pulang. Nah, sip. Tendang. Dan kena tendang, asta. Will suffer alongside me. Alah, kamu tuh rai saya. Nah, kamu tas uduk seorang ini ti. Nyaman nggak deh kamu? Iwas jahat. Marasnya tangan putung ti. Oke. Ini kekanakan jangan nonton ini. Tutup mata aja buat nikam lah, nonton lah. Yang nonton reply lah. Just as you killed Tahir. Do it. Aku ini kada hendak bertarung lawan nikam jara. You want me to make my own rules? Rule number 1. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Oh, kita kada cocok ya rupanya. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Take your Will vengeance. you just shut the fuck Jangan up? tinggalkan aku nang kayak ini, jara. Keren. Nah, datang siapa nih? Helikopter. GRE nih. Nang gawinnya menelponin kita terus. Sudah tuntung orang gawinnya datang malam udah bantuin. Setelah bangun lagi saya. Enggak. Ambil Keren. Nah, buat ke kantong, aduh. Now you, Daniel. Cabut akan ngading, cabut akan cocokannya. Cabut ngading, cocokan. Wait to take me to a hospital. I give you the Untung keren hantu mandau jara. Jadi harap males. Iya, so that there is at least a hantu chance mandau, that hantu parang segala macam main keren nih. I will make your death painless. Nah. Resist. Yang pandai rice nya kan. Rice tuh nasi artinya. Nah, ngaret bisa nasi. One, two. Nah, ambil aja pakai kamu. Jelas. Sudah julungi. Kasih. Itu. Nyaman kamu dulu. Mati kamu Rais. Menangan kita tamatan kita. Ya, sip. Hihi, tamat kita. Kenapa buka kerennya karena mau dapat GRE? What do you want? Rise already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? Don't
think I'm stupid ya. Jadi kamu berpikir aku ini bohongan ya? Aku ini pintar. As long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Frank, why do you give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Nah, tuh nah. Basta, tamat apa anyar main setumat setengah jam anyar nah. Crane? Oh, Crane, can you hear me? It's Camden. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Nah, Dr. Camden, If sukses. you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. Ini perlu data ini kesan bola antivirus, Hey, we'll talk about it next time I see bola you. vaksin. Aja dokternya, aku mendapat tikam lagi. Si Colton pulang kita ini belum tamat lah. This is Io speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night. Loading. Nah, tamat nah. Iya dah, tamat. Nah. Pelan-pelan nih. Confirm. Oke guys, hari ini sudah tamat. Jadi kita sudah dulu. Kalau memang di sini nih masih ada nih the following. Oke, kalau mau lanjut, Amang Anang bikin video baru lah. Kada pakai video Anang ini. Ini khusus menamatkannya nih. Sekarang tamatin kayak itu aja lihat ya. Setumat benar setengah jam aja tamat. Nah, jadi di dalam harddisk tuh mang, jar penelitian tentang obat kesan virusnya. Jadi GRM cari tuh tagal karena tahu GRM cari kesan mau obati. Itu pang sepemahaman lun. Yam, bubuhannya pinanya kesan bola obat jadi jualnya cari duit. Ya Allah. Lanjutakan nang DLC-nya mangai mun baisi nang judulnya The Following. Nah, ada nih, ada The Following. Nah, cuma di stop dulu video yang ini. Jadi kan orang kadang kali mencari ya Allah. Nah, Amang Anang permisi dulu lah sampai sini. Habis ini langsung lanjut yang The Following kita. Oke, guys, jangan kedingat musabrek Amang. Di like, komen, share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.